هر کس روشا کوبانی مراقت که تماشاوان اینجا جباجار کوبانی پاریزر فرهاد باقر لقل منك فرهاد دمت خوش به خازم دست بی که بزنه بم نهار روشا کوبانی چوایه. بله وار باش کاک در بخوین روشا کوبانی بری وی اگر در فتح به از خازم پیروزباهی همو پیکاتیان سوری بکم لسر کتنا اعطا دیکتاتور افبو 54 سال لسر نفس ملت سوری به همو پیکاتیان رونشتی بو مخابن صد مخابن رکبریا می سوری ناهله ام که خوش ببن بکتنا وی دیکتاتوری که کوبانی بخداکتی آلی کی ایریشه لسر کوبانی و آلی کی خداکتی ببشارتنا شهید خواج و انیه شر کتن چه آلی جسر قرقوزاق و امم بجه وکی تگوتی چه لحرم لدردورا این ایسه کاک دربخین دنگی متی دنگی تباشتی کاک فرهاد نها چکدار دیمنک جمراهات چکدار لسر پرا قرقوزاق چکدار بگین پرا قرقوزاق تنل وی داره نیانجی لهنک جهندن بلاو بونه آنها يعني حتى قرقوزاق يعني قول آگاهی کشمرتين انه دقهنه وفذقرن افا شر يعني تشونا وهاتن وتكتيكات شر عسكري از نظانم لأول داره دخازن نآرامياك الهريمة ما تشيبكن دخازن قلاقلا وبطيبات لسر كوباني اذ هيزن بسر تركيا ومحسوب عمشات والسلطان سليمان ومخابن بفا احقادانا يعني بهريمة مرة تعامل دكان دفي برزخي كو انا ايرو سوري تغييرك بجيشتي اگر برس بفي رنجي ببرسيا سوري بكربة دتشي يعني خويا حرتش سوريا بجيشتي وحمو بيكاتي خو ايرو دشوكه كده جيانا خدكنا پر بلز هاتن اف بويرك وفي داوي تشيبون خويا مايسترو يكا خويا اتفاقك نافنتاوي لسر سوريا بجيشتي هاي و گور اخبارك ودسربن بيكاتي كردو جبركو فاتورة خواهنا دسوري دا لبرشر كتروري كرن وهبونا خوي تاريخي لجبان مظالمي كو لدريجيا صاران او يا تعرض بو كرجي خازن لسر ماسايا گفتگويا رون واوجي مشاركة بكن بسوريا نودا بله كاك فراد ببورينا جبركو از پر مراق دكم بزانبم لسر عرديل كوباني چد مثلا اگر گیشتنا قرقوزاق خطرك جدي لسر كوباني چيت كن افچك دار بله ایرو خطر شکل دکن ایرو او توپیوانتن او گند در دورا ام ببیجن قرقوزاق چه ایل در دورا عین عیسا وای تد نوچه خدا گو مالباتک سیویل بالتواهی هاتن کشتن زنب بازاروکان چی مخابن انه تركيا ووافا صالنا افنجري داي هيئه التحرير على اساس مصنفون اوانا تروريستن لاوانا ايرو كسن سيفيل استهداف دكن ودخازن قلاقلا دفي هرمي دا تشي بكن جبو لسر قصد وخلق هرمي ما قصد كيه قصد خلق يعني فيجفا كيه بكرد وعربي وقصد دفا هرمي عربي دا تأطماء قتلنا تشل ممجي تشل الرقي تشل ديري قصد يعني ببليارك هيزن دنجي باشنات كاك دلبخوين كاك فراد هيزن روسي لكوباني مانه هزين روسي هيرو آگاهی گیشتنا ما تشج او بالفرق بتشوك لآلية سرينة هبو او هناك لشکری وان ایزا کوبانی دابون گو وکشیانا ما هزین روسی پشتی کو بشار الاسد فروتن ویل هریما ما شبکن روسان اما در کتنا يعني اوج بريجيمي را لفي منطقه بون لشکری رژیمی الورها در کتن وی روسی چکن وی بکن وروسی در کتن وبري خدان حميميمه اها باشه سرين روشا سرين تشيش بركو جاكي قالك استراتيجيكا روش آرام الكوباني للسرين لكان
آرامیت قلقه يعني خد ناخذ اف چتين کو بفي رنگي بجواك قرا يعني ما كي قصف دكن او كسي سيفي قصف دكن خد نرازي جاتنا وان جداي او خلايا هنا وكيكو بعربي بيجن خلايا نائمه او كو بوان دتيكلي دانا او كو حاقد لسر سوريا نو بله مالا تاوا گلکی سپاس پارێزەر فەرهاد باقر ji bajarê Kobanî